mugire igitondo cyiza, amahoro y'Imana akomeze kubana. Nkomeje kubabona bari abantu bakomeza bakora subscribe biyongera. Subscribe yawe ni ingenzi irihutirwa. Mwese muri kubona ko ibintu biba biri kugenda bitera imbere. Uko byatangiye ntago ariko bikimeze. Ngira ngo mbabwire ngo niba utarakora subscribe kuri Mwami TV, nyarukirayo ukore subscribe kuko yawe irihutirwa. Hello bakunzi ba Mwami TV, nkomeje kubashimira kuko muri gukomeza mukora subscribe ndetse n'abantu benshi muri gukomeza mubasha kureba video zacu. Ndi kubashimira cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mwebwe muherereye hari hakurya hose mu bihugu bitandukanye, ndi kubabona bari kumurikiza bandeba, abaherereza Burundi, abaherereye za Namibia, mwese ndimo ndababona, abari baherereye muri USA ndimo ndababona, ndetse n'abafaransa batangiye kuza, usibye ko nta gifaransa ndimo ndavuga, ariko ndabizi ko abantu bose baba bahari, baba bakeneye gukurikira amakuru atandukanye tubagezaho bakurikiye Mwami TV. Ubwo rero ngira ngo muri kubona ko uyu munsi noneho itandukaniro rirahari, muri ako mfite wireless microphone, muri kuzibona izi wireless microphone. Ewana ni wane, ibintu ni neza, ntago muzongera kumva ijwi rigira gute rikubitagura cyane. Murabona ko aka wireless microphone naguze rwose ku cyanzu.com. Cyanzu.com niho naguriye ibi bikoresho. Ubwo nawe wanyarukiraho ukajya kuri iyo website ukagura ibikoresho, niba ufite YouTube channel nawe ugatangira ukajya ukirigita ku ifaranga, kuko ibi bintu ni wane, ibintu bimeze neza cyane. Ubwo rero ngarutse mbabwira nti niba ukeneye serivisi z'Irembo, ukeneye serivisi za Rwanda Revenue, ukeneye serivisi za RURA, za RDB, ukeneye serivisi zose za online, nyarukira hano mu Ruhango tugufashe kwa Muhire Clarisse. Muhire Clarisse agufitiye izo serivisi, aherereye haruguru ya Hotel Umuco, hafi na MTN, hafi na shop ya MTN iri mu Ruhango. Ubundi izo serivisi zose urazihasanga, sizo gusa, urahasanga serivisi zo kubitsa, zo kubikuza amafaranga, rwose izo serivisi nazo barazigufitiye. Nyarukira, ibikoresho bya papeteri byose birahari, ewana ibintu byose bimeze neza cyane. Ubwo rero si ibyo gusa, ndetse unanyarukire kwa Mwamini mwenyewe, uyu nguyu uri kwibonera kuri kamera. Ukeneye kubitsa, kubikuza, kwishyura minerivare, nawe uramusanga mu Ruhango hafi ya Rompwe mu Ruhango, aho bakunze kwita ku cyapa kitabi. Ugarutse gatoya ya Equity Bank, aho Koje Bank yakoreraga, ubwo Koje Bank bwo yaguze Equity nayo ndayifite. Ubwo nayo ndayifite, ubwo Equity Beka byose izo serivisi ndazibafitiye. Munyaruke muze mubane natwe, tubafungurira konti, ibyo bintu byose tugize gute turabibafitiye. Ubwo nakara agaciyemo kugira ngo umenye ko n'ubundi mba nicaye, n'ubundi ndi mu kazi kose. Ubwo nagira ngo ngaruke muri weekend yarishize, muzi match zabaye, APR ijya gukina ihuye, ndetse na Rayon Sport imanuka ijya guhora gukina ihuye. Rayon Sport yamanutse ifite umurindi mwinshi byahatari, igiye gukinira ihuye, igezeyo igiye gukina na kipe y'amagaju y'inyamagabe Inyagisenyi. Ewana barakina, ibintu bihindura isura. Rayon Sport bitsinze igitego, ishaka gukomeza yirarira, irafungagura ahantu hose. Ewana amagaju nayo abayikubise igitego, bagize gute aba arayishyuye. Amaze kuyishyura, ibintu bibagize gute, ibintu babihinduye isura. Barakina birangira ikipe zose zinganyishe. Ubwo ya kipe nayo ibiramanutse, ikipe ya APR nayo irakina byahatari. Bigezemo ahantu mo hagati, abafana ba APR rwose n'abakunzi ba APR ndabakomeje, mukomeze kwihangana. Byagezemo hagati, ikipe ya Mukura iba ikubise igitego, nuko abafana ba APR bavihuye bababaye, badaseka, nta kamwenyu bari bafite. Ibintu bikomeza gute, biba biragoranye cyane rwose. Aho noneho babafana ba Rayon Sport bari kuvuga ati twanganyije, nabo batangira guserebura bavuga bati ya kipe nayo barayihondaguye. Ubwo twebwe ya manota yacu turacyakomeje kuyagira gute, kuyatsimbarara. Ese bizagenda gute ko Rayon Sport izahura na Gasogi United ejo bundi, bwo bizameze gute? Ubwo niba ukeneye nawe kureba, uzanyarukireyo urebe, kuko kuri match kuri stade haba hashyushye, haba hari ibyishimo bitandukanye. Ibyo ndabigukumbuje.
zindi nkuru nari mbafitiye ikamyo ikaba iherutse kugonga imodoka ya bisi yari itwaye abanyeshuri hariya mu karere ka Kamonyi, abanyeshuri bamwe bahasiga ubuzima. Inkuru ibabaje cyane ubwo abashoferi bagerageza kugenda neza mu muhanda, dore ko hari n'indi korali yari igiye kuririmba hariya mu majyaruguru i Rubavu, yari igiye kuririmba hariya i Rubavu, ikazamuka ikagira gute nayo ikagwa, ikagira gute igakora impanuka, ndetse abantu nabo bakasiga ubuzima. Izi nkuru zo kuzivuga biba bibabaje cyane. Mukomeze kwihangana, abahaburiye abantu babo mukomeze kwihangana cyane, kuko abashoferi rwose bagerageza kugenda neza mu muhanda kugira ngo babungabunge ubuzima bw'abantu batwaye, baba bagezeyo neza. Ubwo naha dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Kurikira Mwamini TV ubundi nakagaruka. Bye bye.